DLFM 106.9. My friend, my true one is 1,000 times. Nansu and me be catch him say edum. Who out of coverage area? I'm a beauty, I mean, yeah. A I'm coming in the focus, yeah, time free, yeah. Ain't you one pan, way me, ain't me, I'm pan, oh, yeah, me say, soon me to Quanta, DLFM 106.9. Oh, when him say, well, cancer, mommy, for will be moved. When him say, well, cancer, me who say, well, bakra, me tremble. When him say, well, cancer, me shall soon cry, me shall manchiano. That's my hobby, me to you. Me best me trip one more time. Me best me when him happy. Me be quiet perfume and only a registry. Me best would come once again. I deep now. And rank a truck, I see me cry. Send a traffic like no soldier. Dance I drink into the drinks and see me tremble. Oh, I tip it up. Uncle, meeting it just from Apatoa. Anka, me to a consultation from her. I take churches swagger. I'm a welcome to him. Oh. You say, I want him, you say, mommy, so die being you. You say, okay, send me better so you can cry. Me tremble. You say, okay, send me share some cry. Adia eye pena. One more. Edene ye pena. Sumi muden. Odo ye pena wate. Etinyame adom no wanya odo bi. Ai wanya obi a odo wa. Suni mudene. Suni mudene. Suni mudene. Mane donen so wobo. Me be say so pa wa wo koko swear. Me be say so come so anyway. Me be say odo be na emu odene sen odo a adofo mienu ni na ate wo mo ho ase na ba ko nye twintwi na ba ko nye twetwere na wo hu se wo mu mienu ni na ate wo mo ho ase be ma no woni problem kakra but oba na fa sa ba bi e ho no na odido be ma no oba ne nye otese me Efya sugar but be ma no etimi abomoden ado ba bi a enye no odo papa be ne tesa Ibisa baby would do to see no or one would do. And I say you always complain by where on when who say I had there. I say me had I'm trying say and can make free monsu mean to me. Baby I will hand over. I say what person would change we don't change our partners. Maybe so send you would do yere no. So we yere do was a be you would there. I
Hi, DLFM 106.9. So me mudin jumedi. Adofo Mrs. Sumi mudin and Sumi mudin Sumi mudin. Midofo Sumi mudin na obi and Jimmy and free one self. Said the would do partner no. So we partner ne return the same lava. Will you be okay? I will partner necessarily wouldn't know but all do say be keke anka be wo de nka obe pe anka weni beje maybe sao DLFM 106.9 DLFM 106.9 DLFM. And I ye be said ya would no dachi would na would the door you and dachi so baby the bido wobabema. Will you be okay? Let's be frank with ourselves. So would na would the door or you know said dachi or baby the bido wobabema be a wodona. Will be you okay? I want me a genti. Don't me a Jimmy. If you said yes, I would do be a money who don't know what. Now, so wouldn't no being swan. A ya any favor. Catching is a mammy. Me pe was some battle dear. Me no. Catching is a papa. We me kuan come papa. But me ni chemistry be a wo. And I'm in your do be a mouth. I was here for me, Dini, if yes, sugar, or don't him out back up there. I or draining your double down, or that saying it now, yet to me can't say, yet to me because psychiatric was so me wouldn't so. Evergreen as serious. Or double damn you to me because psychiatric near one upon your money drew. And me is so me wouldn't psychiatric. Na ni enyinya de yetimi de si jaso kana she hit the bidie ne niam egum na ba normal I said in katen kwampe so say no na ne asenso nyaminti eye so me modern ever fasa ye ne me dini Efya sugar odomo hima ai me bo me ho nsamra ne anajo ye odomo hima anopanso de wutie me ana me yi CG for boss ba ko pa me de sumo ai sa pepepe. And I dream a pound for your ready. I ever just drink more. Now you catch her will say, your drone no more so me more than so. What do you know? A course saying, when you me a course saying, and I do way so because me croft way who I have to say you evergreen there's on not you know your chocolate any pie or chocolate too. I'm sorry. Now black beauty a ye or him a ye minister adepa se na so ti o ono me say was reporting money school master because ejuma na okwaje no ni reven was here the call ye bi kan ho odo woni wa me da menda fiti won kone kalabia ma fauna wunti na mene mapamfo anadwo yeti ha se kwan ya befa so akofie mpo unnim entimi do mesro hwe no wan na wate mayenni nkomo mayenkasa mayentwetwa yaso mayensesa ye hyebre. I always said na me ka se betra ha me kasegu nanso wachire me se me betna ha no ma nyame adwuma na me ye an odo eni odie eye baako na kan se odi ntimi ma wo partner onsesa odo wo bede na di akire wo sofo no da sa odo na di efama wo partner. Who is bestie? Why do we have bestie instead of our spouse? Ana abrofo na nya sa na ti abusiafo. Why na your bestie? I didn't think for bestie instead of nipa or ben or so doing ya ne kom pemu agoro ye kwedi ye ho na esan wo bestie no ye hwehwem kra bestie ye hwan oba was me bestie ye bema
ni kuni one my bestie. And I did your muhu say, bestie, no, I send us friends with benefit. Hey, Minister Depa, are you there? Are you there? Evergreen, are you there? More, because me knew the enter friends with benefit. Bestie. In fact, my baby mama shout out. Mo amuku no mo dom an crofo say you Jimmy for no do ba de. Mo na mo wi ni odo no for the week. Mo wi ni odo. Obema bitimi do baby ya na obi abrewa eye na ya no sun. Obema bitimi do baby ya na obi akokra biti baby na ye na ya no sun. Omusi we de Jimmy eye nyansa kra na oyire no wi papa. Eye nyansa kra na wo ukun on no wi mame. Monso amodo moyene mukunu ma yesi mukunu ma ye mujimi no. Congrats. My idea mutimi do ma na ye fe. No abusive a real life. Odo wo hwampa. Woma wo hu kwan so bi no wa wo bi bedo. Na so bin so bedo wa odo wo bad side and san wa ba bedo wan kasa wo papa mu. Emema na modo ema na yenye bi ti se me Efya sugar na nyame hira mo ate. Me nko kan so ba afoforo bi me aya me de me ho yem fato mo me nye okai me. Enye se me nye se nyame amo me suban bi nketinketi bi adwen. Ho ahomete kakra. Na so nyame bo na wo te se me wani so ye hye na onya be me bi na odo wo ho a. Shout out to you guys. Shout out to you girls. Obema bi wo ha dwen oye peter ne ho ahomete ne maame owo no kora mpo hu ne obeka. But oba bi timi fa ne sa. Eno ne from famisa. Ene ye topic no. Who is your bestie? Why you have a bestie instead of your spouse? I be one of my Obama or see my bestie your bar and you'll be one and your baby bestie inside the Danikum, na bestie bonny young and your tummy is big. Hey, Mom, I wish for me, Mama, you go and a dream. Yeah, I minister the panny evergreen sunshine, sound for me in a way, and I won't bet you. Me menti ase se obi wo boy sunshine wodofu nrachi na wodofu akachira wo se wo akachira wodofu se me your bestie any my bestie is here obehwe na bestie be ma na roro ni shoe da bestie or the bestie ade oh sorry You need to move on. The question I cannot answer. Okay. Now I'm Evergreen. Mama starting fuse. Okay. Evergreen. Patron, what to say? Nyame asese wa mo aso right na wotwi mu na na form. But etiefo ho donti. Wa betina hanom. Nyame sure what. Amen. Na wotwi mi kwa Minister Depefie. Why you busy? Why you scarce? Why you searching police no? Woni baby on nam. Hey, Minister Okohi. You kwa. Mintimin kan sembebre. Yeah, meto me akan. Me pacho me po bia na produce me why. Meto nyom. Woo! Okay, just by the way. Evergreen. Mama. Me fan ko minister sana me brown so first. Oh, bia. Mu bia on. What mo ho ase do. Evergreen ma me miss how we. O baby wo, be ma bi ni o baby wo. Spies, me fancy ni kon ni yore. Obi nso wo mpena yen ye dwumade kani na afra. Isanse ye free. Mpran twene akwa aware. Na o se me wo bestie. Oye bema. Obi nso se me wo bestie oyo ba. Most of the time no. Oba bi nso kra ye bestie. Eye oba bestie. Me de to me no. Me who say Enquiries. You can't bestie as you necessary na wo ti ase. Okay. Wait there. Mema my chef for ni
metie for nyina good evening. Yecho so. Chechia mu nyina. Majo. Oh, majo. Na daddy nso mechia no. Me salute no pa nyame hira no. Amen. Na ombo ne ho ban. Amen. Me da ebusuafo nyina ase. Me din ni Abna Evergreen. Okay. Na besi a ye kan ensem bebre. Aware ye ade bia onyankopon osi ye ndi aware ni. Yemma aware no enwo hia ye. Enya ade a ebesom ye bo. Se nyame ye wadom na wonsa to bi so a dinini. Fa obuo emma no. Be ma wo so do yire. Na ye nyina ye ntena e wa asomdwe mu. Okay. Na ade a ye frɛ ne bestie no. Nyame amfa nka aware ho. Enti se wotie mi a me ka ma watie ate ase se. Ade ye frɛ ne bestie nyame amfa nka aware ho. Enti ya ware a ye ma ye ni enkwa aware ne ho na ye nya ya sɛdeɛ se emma ye nya ya sɛdeɛ se emmema na ye ntena ya ware mu na aware no ye ndinini na aware no enye nhyira emma yen ene asefo. Mama ma example bi wo 1 Samuel chapter 20. Emema mienu bi etena ase a ye from David ene Jonathan. No mo ye enamfofo pa na omo nya apam omadan fofa ne mo no omo ye apam kese. Na apam no etena ase Jonathan ewuye ema apam ne tena ase ema David befa Jonathan ba ye fe ne Mephibosheth ehwe no. David be ye ohene wanto apam na antwene osi da bi why na wo so fie a Jonathan ti se me ye na doye ene ekofa Mephibosheth ebaye wanto na antwene even though no aye ni nan nyina bubu ba ode ne tena ohene akonwa so osiesie do because of osiesie no pa ema na brabo eye kama ene saade no eni ho ukofo obi sa oye obestia ebe wie ekire no oye oba obeji ukune fi wonsem oye be ma na wonso kofa bestia ene so ebe wie ekire ni age oyire fi wonsem ene no kre eni ni pantem ene no kre ebi nni ho the word aye friend no kre ni ebi nni ho nti nyame ye wadom na wonya ukunu anya wonya ojire a tena ho na mofa mpaibo enka wo aware de wo hia wo dofo na odo na wo so do na ni nyina ne mpaibo montena mwase din na mondwe mo ho na bestie ni fa so obi eni so wo be ho na oba kofa ne yonko ba abehye ni dem empa oni ni kunu da so na oni ni bestie in the name of oye me school friend oye me friend na mpacho na eno na ayeden na eno ayeden na ebe wie ekire waje ukunu firi wonsam oje ukunu firi wonsam eno na ope na afi de we dis what it o bestie no me de ka me ko amfa so obi eni so okay nyame ye wadom na wo hia de odowa na waso ni mutwe na waso ni mudene pa waso ni mudi yes I have find Evergreen ni twini nye ese ya parisa wati ase wasi nyame bo na wo hia bema odo ana oba odo na muso mi mumu dene a muso muden twe o kan o si twe etimi ka kire wo so ni muden no so ni mu twe na se wonim se wo cousin bi kura tage wo ajuku wonim minister me do so odiasi me dey see okay so ni mu twe wa ho ene minister ene so ni mu twe nege eje mu gum ni enko de me de kura ni so nyobi odo na so do na wo so ni mu twe wo so ni mu den sa pepepe enko atiefo echichiam echimso ya jidi so bi ahu ye adomado ye odi akwasi amba bedu ya ba no so de ne ya ba se ni ohene ba be kana edru ni ye di aba wa fe no too much I never have fino style baby DLFM for so eradi nshiramo akwanya mode emayen se ye ne atiefo emeche adwene nimdie ahro ewa brabom ye beka cho da bia se enye ye ne nyansafo ye nim bibia ne mum ye be kyerɛkyerɛ adwene yes wode kakra ba mede so asɔso ye be wi achi no
yɛnyina yɛsua biribi ɛde ato yɛ nkotodwe mu ɔbra no baabi a yɛdu bia no yɛtumi asan ɛde atoa so ɛno nti anwummerɛ sugar nso ɛda ase nkɔmmɔ a yɛbɛdi ɛhɛ dɛ bestie de sɛ nkɛɛ dɛ bestie me bestie that's my bestie. I can't leave him for you. Brofo ne yɛ dɛ bestie brofo ne yɛ dɛ Hey, na mmom Mami fa shout out to Mobi or bestie. DJ Afiba was it sir? It does it 98 for was it 99 for 2004. Bestie na wom di kumeme na wo wi ase. Enti shout out to you DJ Afiba where your bestie. Fato asome do. Tene me kan brofo ne de Ede. Emom ne ma ho a ehye mu no. Eno na mi hu se ye papa. Say so one fa so. Say so enin fa so. Say ne mi nu di kan. Senko nyame aye wadom. Odo ehho aye din wo krom ha o. Odo papa. Eboa ye diama. Inti senka sister bra. Erade dom na wonyo obi a. Osimidi me fimi kuma mu nyina do. Oye ma ade nyina. Me no be bobra. Enka oyonko brabo ben bio e na wo hwehwe. Hina bio e na wo pe no ene na di nkomo. Hina bio na wo pe ne no aka asomsem. Nemum se ankoba ne saa no wanhia dofo pa no. A utumi ne di nkomo, utumi ene ne ka asomsem, utumi ne jiwani na. E honom na ya bestie fo no so ba mfa so. Because bia me pesa me ni mikunu di nkomo. Ono nso de. Baby anani chire kura de jama Afghanistan fu yi. Baby ano jina phone so ni bestie. Enti onya kwan no ne hokani no ntumi ni nkomo. Ntumi ni ni aguru. Ade ye ni je kura mpo awurai koka kakra bufu beba. Enti se sa kwanya ahro ni ni ho a. Eno na kotwe bi adwene si bibi so se. Me yonku bi. Say ni pay. Ade nti na memfa ne nya me yonku anye bia ono de me kasa otie me. Onya mere mame. Se mesrewa otemesrewa se. Se me bufu nso a ohu. Na enho no na ke wo se wo partner no na ehu sa ne ma no. You. Enti wanya de jiwa ma no no em pay sa attention na ma ne partner no. Eho na bestie for no so bamfa so. But nka ensa se ba ne sa. Nka wo ware a wanya odofo de. Ono anu ade nyina. Oni ni di agoro. Mani jebom. Nti many hina bi oni kodi agro. But when yana sa na hono na ensamanfo bestie for ne beguro. Na fe wo so obedi won agoro man komo no ekonanim. Nti no bestie nso de. Ebi abeboa ebinum nso di oja to fie bi mu. Senko huni ntama. Enkotwe ne ho fi bestie ho. Bestie fu ni bi e mi abagazo wedding ka bakozo bakona na. Am ye lesbian. Ebi ye mere ma abagazo nka we the boys. But you be ramu deep no. Me da bia me kama asem say. Sugar. So what they are town for? Crawford was what time? For one shed dying back home. Now what you pay? We bano. One day or better once. Bibi Bessie, I will dang out be here, Brana, assistant. Or bed Babe Cassan, who be a bibi when you were bound Hosono. Now for some Crawford, I be ye at off. Empty. Says our bestie shall see, I shall say, a young cookake. Okay. But a bit drew baby no. Now feign one shiny year, one your negative influence on your relationship. Okay. A cobana sa, Ubon say, so best in a foot to know, and a partner no effa. That's it. Yeah, now. And you say, a foot to or there bano and ye papa. A be affective fear. Relationship no uja dem. Okay. As a radio, I do not best do in your misery any na. Ujari to baby no. No rebua catch say. Inko
nchon baby ani ha ye ne se ye ne sa ye ne se wani beba ho so na sa bestie papa no odi asomdwe atofie Okay. enti me nka ne se bestie ni nyina no enyi Into Obama, how many percentage? oh percentage ne de Papa kro ya na ye sisi a ye wo mu no papa pa na abre fefe ne de 0.2 Even this one crack. Debbie hey Let's say total bestie. Don't take bestie, just bestie, never turn relationship on. Made of also bet me the wadrin and wadrin chere afa. Facebook DLFM 106.9. Mr. Then a bestie eka ubeti mini ababi din komono. Also we tell Mr. Menda opesa oda brai. Never hear a year. Evergreen and Minister the Power Facebook DLFM 106.9. I had a jumedia your friend is so me mudin so me din any Efya sugar. Mini a year Minister Adepa or your counselor, student, and I think so or something more MC. And a mini baba cope or non so a evergreen evergreen sunshine or non so abina. Brave green ono so ene eye adwuma e wa ha na nani o pe etino eno na ye de be ma o menna medofo menna ba ko eno na ye bi di nkomo na ye bi se bitasa na me bisa se me pa achewo enipa he ekra na wo dwen se enipa we so bestie ewiase baby ayede minister say 0.2 so who is the two me need me rara. He's cocky. Okay, Evergreen. Mommy miss away. Says ya mrai woman. See, I say bestie. Send microphone for bestie. You see vote to say oh dodo anka. Enipa hin na ye papa ye bestie nka also be mine. Oh me can say 0. Point ni so. Bestie dear because what the yemfa nansenya se mesi wo Nigeria yi. Ema mienu ya omukọ Nigeria se wote ho asem. I say me imagine free. Baako na baako aware. Story ni nam social media. Me fese me hu di na. Baako ye oba awarefo. Oye Ghana ni awaware broni. And the other lady no ono so ye Nigerian. But on warrior or ye single. And the oye single no na o chati obi wo Facebook. Aye na downfall. Okay. Yes, a friend Andrew. Okay. Omo chat wo Facebook. Enti omo ye omo fa adamfo e wo Facebook. Ohun ni da. But they falling in love. Enti eba ne say okay, guy no so oyobi a watena UK for so long. Okay. Enti waba we free UK ho aba abetena your friend is Nigeria ho. Enti oma na down for ni invitation. Okay. Say ombra mbesra no. Okay. Onim no baby a wo Okay. Facebook. Okay. Social media. Okay. Enti all kono on person no nko akọ. Ano fan. And of fan na down for. Wedded wife. Council Patronte. Yeah, I dream my so but I a story amate. But me share dan tie mu ye nti na ekire mu na amanfo fen to omo ho fo. Enti de ba ye ne. Enti of friend na down for na oye married woman na say Uncle Jano. Anka ma de waware nti ye kona bi papa wo ma anka wonje. Enti Uncle Jano. Enti na down for no so far omo nyina fa we fa plane omo nyomo share wo Nigeria ho. Okay. And na omo ye say omo ko guy ne wo because baby omo nam ni baby a guy ne wo no enwa nti omo ye say omo de omo tuka ko nti omo friend no say oh omo abatown nti guy ne ye say ne oba be shi omo. Okay. And omo nyina share na omo ko pie hotel omo nyina ko hotel na ene okoto sochin sisi omo nyina nim omo it's normal. Sochin sisi omo nim ene obi a twa ne num fine ewi echi no de si ye ne say we ko omo nyina. Okay. Bestie. We ko omo tu no. So where the bestie? Body parts no. Okay. Atonton. Where the bestie e chiako? And ye say ye hwehwe papa no so na ombeka ne num asem a ye hu ne chire no. Police for years omo kochi no yes wo dwane no mo shutu no. Okay. Enti bestie no. Enka oba ware for de
Unya warrior. Hey. Unya warrior, wawari. Pachoka say good mic ni mama ya. Oba wari for warrior, wawari. Na so oba wari for kra me dem se obefa adamfo a nka fo obi ono so wayeden. Obi ono so wawari. Na nka monto ato adwen. Obi aware kra ono kra ye wesen your yes journey. Well, inti ba ukofa obi na oye single person say wo de ono na ye adamfo. Ifutu obem pa na. Sa single person you betimi de ama wo oba wari for yi. Singre afutu. Okay. What I say? Matthias. For ye no ono a oye married woman no. Ye kunu. We jane ma wo ho, we jane kunu wo ho. Enti me pamocho etiefo ni ahwefo ye sremo. Nyame ye wadom. Nyame ye wadom. Me de me se nyame na ye adom o. Sa adom ni bi so na won sa so ba ememu ana won sa so ba emu a ye kuremu yie te se kosua. Ye ntoto na ase. Wototo na ase na efiri won sa wo benye biom no. Na wankasa no wabre. Oh, see you say emebu. Unya papa ni biom. Dia won sa be kan wan so mu yie na efiri won sa. Eno ano no. Okay. Minister. Hello. Media brother jai. Hello na ne be on. Chese. Ye ka bestie no watch mo de osi 0.2. Two no minim say me no me no de na ewuma. But on more serious note no. Our rebi begu a enam bestie so. Our rebi benya asem bebra be me bi ne nan fofo na iwe ye nkwan na wakotua si ho na ne nan fofo ba wadi na wo mo bom match wo inside ho ba ne mpa bestie be ma ne pe bestie oba be ma ne mpa bestie oba ne pe bestie mi untan to say oba ne nan fofo ne be ma ne nan fofo crash eno de untan te wo ho but untan te eno kra end up say e din tokwa be ba wariem because we akase ya kire oba we so ka we ya kire be ma we e den yen kan kire ye nuanom a ni kunem ne yure ne me na ne bestie so enie na bestie pa ewo ni kun number ana ne boyfriend number wo bestie o bestie ya wo ne nami unim say in so many occasions oye bibi chiro say oye pesemi nkumia but unya fiancé anya boyfriend na unya be mo opewa warepe na wa send number no na wo de ama wo si ma one mistake omo send number na minister otie me ofra me phone adum am fa number na mfre me boyfriend e chire na wi nsem bebre eno bia kwanto wantimi antu sadeno eno bia ware a wanya sadeno what the new boyfriend and say ni ku number ko fro bi phone so am na ye wrong catch ye ne wo mo twempra den na be catch you Wrong catch. Obi wrong no see you be right. say ne wrong no na be si wo no You be right. Won sa brabo aye boy. E bia me ka se. So mo nyankopon di ukan. Na o manyansa e di ukan a. Sometimes we quiet baby a red lights ni bi. Enti sani a okay me young queen. Wo mu say ye di nkomo pa. Na sa young queen no ne dey on time kan kire o sa. Odi ne dey e hinta o. Udu kukuru udi ano. Nuwa bie mu. Amene huwa hinta sem nyina. Bibi e fa ho bia onu di onyim. Na so no ne de odi sumawa. Onye bestie. Onye onia. Onye yonko. Enti no muani na ho e wona ho. okay Na eya na mi hu bebre adwene but ebinum so pekasa. Ebi nso natural wo pe afekubwa says that we ye ne den when your berry man ka bi obetumi ne no aka asomosem. And so no de ni schoolmate bi a on ne nante wo mfi bebre bi achi no ono a no si o say nipa we de kwan bi ani ho a metumi atwe me ho de afri no ho. Enti abrante waware kama. Ode namfofo na esi nani so
enti ne namfofo yi se wo chu koba wani beba ho so no na adamfo ne bi wo honom a na nkoye wo wadamfo enki enim so nkoye awarefo ni nyina adamfo enso dakru bi be da bone ade amawo se so wanya wo a wodi no kware bia obeba no no wo yere eretwempena wani beba ho so no na oni wukunu no enya biribi aye esanse wentumi ankura niema bi so wentumi antwe ho amfi niema bi mo enti bibia no akukuru na wo de akwa koma saa bestie queen na ono nka wo ne den kirewe unsua nyansa kakra agye se wo se bibia agigya ansan wani so adaho ana na mede ana me miam panyimfo no kra de bia wa ne ya me hu ne awon pa ches wo sua youth no no de na ya abroso se today you wonde no kra de ana ya poto obi but esrero ade so obehu ye mobo because aware de mesi so unye wuremu a tani e dikin akeka no unye nya wo dofo pa ono ane wadamfo ono ane bestie wo wiase nyina oni no enye ne koba bia mankrofo humu no anka so we de wae na dru mo hu anka so brai ni sister ide want to ntamo na nkrofo ani nka na wo yiri si ho oni obia ne tenchan o enso ne bestie no etumi di nkomo beye hours anajo no okodem kra ni ku ada no kra no emfa ne ho no ne bestie ti abonti na kunu no mpo ada ze no wanda no pon adwuma kra mpo no aw se beye no behwe so obi ba na wodi na gya me no ne ho today oh honey good evening poma pon na ho today nka wo do yo twea onya bi enti wani bo bere ma no so awon se why jejejeje bia warefo atumi e pon afia adwuma ne nam fofo so ohuru si ha na ohuru asi ha ne masa ne medidi se ne mateden emfa no enso ne bestie ne hu hia na sin ade nyina so wanhia obi otumi hye ne ho so a ye de niema bibiri ba begina wani so wani beba ho so no na wa wode wonsa asai wajapade besties no eresay aware if you say yenya ne amakwan ena won ba bererem entimumi ani na ho ne enyan saa afekubo ene brofo ne ade atetare ho bi na aye twintwan bi base bi je say bestie ebi hu ye hiu send you besi obewura fi ho yise no ase je say o control bi otumi ba to me the send you besi atie me na je o de we no na wo ka onye re ho a eja etesen se o ra ho no ma besti minia ni aje so no e bi sa eja wo ho etesen wa beto mi kun wo fie no you see this is one of the thing na wo ba be bisa me say mi kun say eja bra etesen na woni mi be di nkomo no wan fo buo na me you see aya na mi hu ne say for you to allow bestie to come between you and your partner no and no ye wo useless mistake awaye ani ye jimifo no eye jimifo no so we oba na wo di bestie ada afekubo abesi wonne na matimi atuni brofudin first ni anim say your friends with benefits oberima no say wa sorry say bia enena no kondo fufu nti waka che ne yire say enne ni fufu sister so the bestie she was wo be jollof enti say enne no kondo bra beba no ana ni say wo father for me bra wo so gbajimi an so betimi bible say witimi so ye jimi for saa say kire me yonko na me kire odan ni ye kobom enti wo be say bibia siriti aje say ya say oyo bia oyo useless say obere man cry the football boy why say dey be no lesu nim fa so ke because ni o be kan bia amfa it is so hu obi do na ye ne say ye nkwase ade oh chale bestie die nkoyie
enti wakeke gu asoma ama wo so die nkwaye because wo kun say no bedi wene bestie say no na mi kun di yeme mema de son om tetimi de oba na me left side born chalk na me sheni kana me die wa kan to Bible say wa so ne ti asem bebira efa It's also best starting. And your best two metie. Na me se me come yesre and I do say me the ye wujafo. You were fool. Go away anonymity TV. And you can't even say wow. Me show my name Na they say a man penny for a maya. Na mami utifie wale we ya. What if you now wale we ya? O baba den. Mi bisa o awale na ya na mi bisa na awale na o wale papa ni wo fie ho no awale na o wale maami ni wo fie ho no so bi di wale o baba wo do na ebeye de poto etwe ya kitawi bre ya bomoden bohoka akwabusuan akwagina nipa mpempem obi wo kro feri ade. One thing I always tell say mema ni bi feri ade say bonten kura nkobe so won sample but wagina nipa dom an feri aka say you me ba wade na wo de dem kakra na wo bebo no naked ama no wo si bestie papa wutie me mami a wutie me so wo yes ade ne de afa che me 0.2 000 what the near 001 adwene nya adwuma ne kunu se yenkoja me baby my dear omuni mo yenkoja me ferry fu bi yenkodi nkomo ambre ena pesa bestie all kind na bestie friend na year 1 week obi e sister dibirka ku gwaru ya hye de ho kudi jina like seriously abema we yire wie aduane o oyire wie aduane mu bedidi uhu wadanfo kwa ke tele yenkotwa bie oh okay oba ene amiko masa you choose bestie over your partner sugar sadie we nso ama ye de emani bebre agisikedu osakwana so nie mfamo nye eba na se bestie de ye do agisikedu ye de bebre agipa because se ubedi na chi de bia na one nakọ enti easy ye bekun sisi ya enti uware a ma wani nka wa menemu me se oba no oya achede. Bible says that he who finds a wife finds a good thing, obtains favor from the Lord. Won saka oba na oye achede anyame de amaw oya adepa so ni mu yi so ni mudin program ni de so ni mudin enti so yiri mudin so kunu mudin na odo ne nye de na ye njai bestie ni obabi okra na oye so minka ne se mempese me ya omo obabi oye so mi hu se na yivo se de o ni ko so jemu you see oso woni pemu a of feel confident or jene ho to se oba no ne nenam no on ferry but bestie bi a wan ko school obi kro wan ko school ni modo bestie bi onu wanya so do ni bia de bia yesinsire ne pampan obema ne yiri twa na dapa na oyewu ohun so obi ni obi di ni da na ye ne ya ene mu de do bekuyen ene yasoma enanu mi ka bi chiro obi me se de wo pe na akofa ye jame na mi nimi do thank you de wo pe ena afa obi asimu kwan dread so wunya bema papa na wunya oba papa bi not wase na won so wote na se a what is the meaning of bestie jai sanyon ko samne no wo yire oni wuku ni wo yire nya danfo ne woma ne fe ye so oni wuku ne woma de bia na mokoba ena obo so bedi ni ku achi de bia obe medi no se we de woma ye dro ye kuro yi mood bibi fon kwan ye hu ni se wo wale a oba ntrefie na be menko entwam wa ha be men ntrefie na oba ntwam wa ha ye kuro mi nko o ana oba wade ofa danfo na wuku nya wadanfo. Bible say love your neighbor as yourself. Na so wuku na nete no so nyo ma me bo nyo papa ba oye wu neighbor mote dem obi si ye roommate where the bestie catch obi o asie wuku wo ho se me de men friend mi ko ye mi roommate that's a word sir enti wo so dia konti o ye
Wait, say you will hanging. Oh, refi, me say we are fwate. Papa she TV ni so mame. We are fo. So what me ka say? Ukun ya wo yi, ukun aye roommate. Or your roommate, we are students. Students almost say they were Legona and us. Awale so good. And ya phone, I don't get a certificate. Na o baby ye kwakase wu wuntwa ukun. Ada on kita nanam kita menai. Mami so mi muden so pa kire say ana sister bra. What dey? Pese mekasa. Bestie, no na down for nam. Any on down for nam na ne bag kra kan for ma. Ye, no di amlika. No kita wemu. Any bestie hu fa no hwere na ni kun ne yere dadem. Besties no omo take the center part of the marriage. Omo position no ekunu mben ho. Center part of marriage eh hwan na wo sen kugina. Enka obema no na eye ne dia. Me hu ni se kanyame kra na nyina ho. Yeah. Nyame ne hene. Nyame di ono no ono gina mu gidigidi. No, any aware any dance. Me bibia. The witness of that youthful marriage. Yes. Ono enu gina mu. Enti onu gina mu a na afi. Why dance for? Why a boafo? Enti ye mienu na Nyankopon kan ye ho a. E de ani ntumi. Bayama third person no abegina. As a still a third person. Abegina mu. Nti onu take be mani rule. Obi ni ne yiri di nkomo a ne yiri timi ka se meka kira kosia se. Me ne ko discuss. Ana se meka kire madam for ne se yetimi ye bibi fa ho dia. What? One way a baller for no sister. O say one way a baller. Dan no hine be ka o se o me dey. Bestie say. Hine be. Jutu ni afro. Hey. Oh, crying, crawford. And I do me person me come out be me person me come out be to say our dear no people think say it's just a normal thing no. Onyankopon can nipa mienu bom just for a purpose. Say they should come and serve bibi ewo wiase. Enti wo de na watoto ne basabasa na wu ni say eye bi nu wanya na emema no nkwa no wanya bi no na ne wo pe na obe no bibi say wo no minister monkasa na say me yanya asem papa biaka Want a man if I been me who say immaturity so I can't. Omo wi anam de hye honhom Sister men and saying near me be a record me who say and ne aware no and to say it no oh tetefo ni bi cry a bomb and to say a tree no if you say and then no aware na nkasa na ye adwuma no eno da baby ai ena obravo for a worry bonsu ejina nche enti or prepare or plan for new wedding new engagement but adwuma no nkaso okoyi wo fi ho no onya nyanti ase just because we are attaining the age of marriage just because I didn't for worry and last year queer worry you refi say last year obi wuyo last week year queer there and then we call you be bridesmaid chinchina was say me worry bi so ye okay enti aware na nkasa na wode oberima no agyaw no wodi obia no nso agyaw no se wonene ntina munya adwene kro muntu ana mon kro ye ba be hwaire wodi asase yantam dia mawo se donso yeso adwuma ni wura be ba beje ho account ejode ma na hwe ni so enso wodi akande nyina mawo wo be ye didi so ana wo be jawa to ho na komade into be ba be bu ho akonta o yes yes say worry anko heaven na so akonta bu wo ho say dey wo treat you kwane na no yes anipa na wa han wa no say me do me han ma no say emie nyina no sao bere me na wo ye ho say de ye che ne ma wo enti wagya tum apo afofo nyina adenti na afi wakwa akodum awie na wani aye ototo eye ototo no empanyimfu wani mu shebinasua tie bi na hwe patro krunkun enen nkola bi kura timi wale bi ye pani na to house unhu bi da ho me bi da pa me bi da enkola bi timi wale bi timi hia house we de
obi wo no ma enye fie ne ye kire no enye obi na atu ne fuo but otna say said ya me do me ho no sa na me do dofo bi na senke no ani se bible said do wo nyonko se wo say wuti me a eye me ya odi a asemesins wuti na o kan jish enti ni me pese me tinka o mi mu sa na se me de me yonko me share one of the couples me nim so ma worry o say empranche na de baba ya I think say guy need the ombeka so ejimi for because say Ghana de ade ye papa bia omo wasem ewo ho na eye bibifo adwen oma wontafo minim so be hu na o wadenta de bia bema ba ko hye na chi ba ko bonanim bema no I tell you this wow bema ni ye adwuma oba ni ye adwuma but me hu ni say bema ne wo no ankasa nsa no adwuma enti odentafo ne ko school na oba na kope obi adwuma ye na de bia slim guy bi unsteady ye wo mu twem ya sorry Sunday bia kwa sorry a bema ni kita ba ko oba ne hyeba ese it's understanding Understanding because bestie bien run temo nka say we ye bema asema me beka no enti mfa kwala nhye kire mfa ntoma to mbeka to wajimi no obeka kye ne say o na wo na ade akwala hye kire obeka no ho ye den afede na otan aba wari ni mu kra afede o mpe oba na ni mahwe enti bema pa no aye kotobonkui eye asundue wa wade anim papa ye de obetima ye asumdue beba because de otutu nsem ni good bestie no otutu nsem ni good wo oba na adwim no edra na dwoni ye gyae a wo ye gyae wade na onu gutu mefa na bestie nso woni de o every bestie wo ye bem o yoba o wo bi nso no nso do no wan po na betu etu me safu so hwe na eja atodi me mo bi shout out bi na na ka cheme okay o mama baby a wo bi a shout out o say na danfo bi ba ni fie ena na yere 7 no wan fensu ansi ni ho tio wan fensu ansi ni ho ena obi na ka asemi cheme minim se mi college bia wan fensu ansi ni ho ena obi jam say enti wo yere 7 aduane a on fensu ansi ho na koba na wansena toma na bra ka so enye reme yere de debi o so ba 7 wodi nsuo na o sande enta wo to so na bra so sa to ni trim the next one sama enanso biem wo yere friend no feso ni mra na so friend na yere na ni reso me ton ade enti me ba be ma dwa se aduane ni kura de oni na danfo no danfo na yeso di enti next day na danfo ni ho ene yesan 7 aduane bestie asem na me ka kire wi o yesan 7 aduane eno se no sa na wo ye na gu mani maso madanfo anim ade na ye kase che wo nti aduane mi nifa to all sorry no na ne na bo akonya na bo kunkuru na ne yire yam hye no na ne yire wo bp ena o se ohun se na yire butu wan kasa ne yire se ne buafu no se o ya azan no dane no o kwanadamfo ni wa ko ade bufu akwa okoya ne yire na aka ne na ya to so a o ka cutest wo ne nsa so ne na ya ko wan ya o se ko ka banku bestie kabanku wo kitchen obire hwan no ono kabanku we are saying this to advise any one of you hey God knows ko wan ono bedu obi fie no o ya yes na wa be ai afi wahu ade aye kan baby ekeka ko bestie omo soja wo odi anim no no kwatena fie ko ne de ho tantan nyum kan eno bi no pese o ye sese yemia ne ko wo fie to pese o su mia o yere ko na wani nje bebre o so be se eyi ahoya anso ka ho ahoya obe hu se anyone na oba wa wade mu beka se wagimi ana aye say no oya hoya oya beifo oni bi hwede we a odi ene ti a ne odi ene ne fe onya bi I was so say no we oba na we be man wa ma weni anda ho a obi the 6 ebeda no see ya no obegu a wade na ma no no akwatena ne de that's it because wa ma weni anda o bible say ma eni na oba na yire no obutu ho asem no ne yire ka ne nsa so ne nan so cutest ne ade no bi sa ne say na ko wen how de wajojo won si ko ka banku also mi ka wuku o aso ko sheki chika banku masuma wasi ko osi ye wen osi wa fi se na de me na mi hye mo tida no twi
oju no si ko wakabengu asia ko ni bengu ga o si me wale me yira bena me ntwe benku da yo ko kan be from me akoboda me wo de me ko ba ko ye no ni yiri gusu butu akonyam ni yiri wo ni yam shi owu no ni yam shi no fa na yire odene down kwa ne ko hospital oba no se me yire mpa twa efi ne kom yankasa fufu nkra media woka ko na se oba na nka yire wu a ga o ka che no we enkobe no ne ho ma o se kakra na oye no kro no ne ho oba no no abedidi wie no kotwitwi ne chansim twitwi ne yire di odidi mu afa one ne yire na te shop on ne yire na te shop obi tade na wate aman timi wo se ne yire ne ye come for the husband na se me ton ade no ma serve na kan so ade ba wo nsa mama wo pia water krafa be wo nsa gudam we na wo no obi ofri ni fio enti bestie de enye ompe wo se de wo famu no bestie hu se ko hu se bra ho to no wo fie wododo me yira ka meja no wo yira ka beja no ena wo ka benku wo kitchen na ko di enso ya no ma na dio no pra di ja no no emu no ba ni meja wan ka benku ne za dan Uncle Bestie. Hi, where the Uncle Bestie? Good evening, Nasari, ma. Yawasari. Now, what to say, middle for? Anajidia Habo call. Found message for Facebook and Enquires. Tini e kasafa bestie ho anadwi ho asem na me ka kire no nipa ne ka me bie ma no se de mo so mo ka mu no na msi o anka ne ba ne sen o se se no nti no wo wale mfo asem nkomo bia u thank you do asem ofi o twa so boko o so ware a for wasem nkomo bia bestie ni ye hwan obi timi de nadamfo kwaje awale na ne papa te ho bebre bestie obi nano na mekache mu se obi kache ni ku so yege now bestie ya o wa ya on timi tete bestie ni brantem o kabie o si wo mo da ho no mu ase ne me be koso na bestie afa ko ene ma chinde wo so me yehwe o yo meba bra ja kenso bestie on fanshim bra kwati asodi obedi twa bestie afre no wa na bestie ube hu se ene na ho a wo de chale ma men komra na ni etima we mi ya me ne ntem na oba hu se no enti jack ya wudi ko wo kore ene wo ye gay bra se mesu asem beto be ni mesre adena di we to me abro sam yale we ene so de bra na fie woda no bestie kura wanko bestie wo kwada ayi sister ni aba honom se ne yira asem waka chende bi ma wi aseda ye na ne yire ka kire ni sister se nyesa wo mpese me ye bibi no mo tem test bra se bestie eye dien bestie timi be fa okonom nsa na wo bruste pete oh yes your bestie bu ase ya soma wo yetimi soma mo bewura awade ani mu omo bewura mu no ye soma mo so mo mra no mo begu awade no omo so mo assignment ye de amom no nti se wo ye oba wo ye bema na ye tufu makwan ma third party bia bewura awade mu aware no nyame bo nipa mienu pe so mo nware wan bo nipa miensa nti wa utie ye bia wo ye bestie ene ye srew pamo bestie no fi aware ni mu ko bestie wo so pack o ho na ko okay nya bad mo fengu mu mame bestie bia utie aware mu no anase wa begina aware mfimfin no ene ye srew pack oni ma ne ko bebia wo free aware is for two people husband and wife oba ni beba epe ena nyame hyehye so mo nware aware ya mba amani pa miensa ya mfa bestie bia anka ho
ye Bible na kita ye na ankyere ye sai kan nipa mienu pa asem oba ne be ma pe ne ware enti wo tie ye na wa ware na bestie bi wo tare awade ne ho a ye sere wo ye kase ya na wo wai no awe wo pamo no so onko esan se odidibu saa obegu awade no ama de ebesiesi enti ye sere mo wo a wo ye bestie sem bia no pamo bestie no onko ma wo yiri enye o best friend ma wo kunu nya o best friend obi wo ho a odi bestie ni po din komo e chen ono ni partner bisa de papa kacho bestie betna ne ho a aje wo ma paki bibia na jo wan na sa time no bestie ene wale wana oni ni kunu eni nkomo nsem ni bebre wo ho a bestie kura na ya obetna ho kro oba mama ye no oba mama ye no man ne de wasi so oba ne de wasi so ewe ni hu bi ode ne nam fia ni edidi watem de bia ni bestie begina ware mfimfin bestie free fie ba ne buafu so be divorce ni kun ti obe cycle won so adwen am wo be divorce hey yam ye ni na ho sana ba chro ni sie yam ye ni na ho te sa abo owo wa mo eni anda wa obi begu aware na wa kan se mihu yanka nso de na aka echire nti yesrew se wutie ye na bestie bi tare ba bia why no sesi a pamo no block no wo phone so block no ba bia sini kwan wo fie ma ni mere fie obium aware na enipa mienu pe na nyame ehyehye ma mo se mo nware na mo hu nani mo nyam obi wo kra ne partner timi ka cho se nipa we mini ni sunsumu nhia oso de de bia umpe nipa asumi ke bia nipa na no kasa asam ni ayo sere wo bia ka bia kire she obi wo no ma ni sunsum katawusu minister asem me ka meboa adofo bi wo ni sunsum katawusu pao sister me de bia me ka say one day no sa bestie for the no uza na magical say ye den uza say ni an wo be ka bia no na to say the young kuno very much attached to bestie and something ne partner no oh just no preno ni bestie na can say opeso ye no just na me be what is wrong with them me ntwa no obi wo hon so a ni kunu ni di nkomo no o se ma me nko bisa me ko bisa madam fo obe ejimi fo no obe na de wo kan so ye hefo sa squad na we kan na me kra me ba me yasre betie wi jaf no TV wa ya ma won ko mo later no so like seriously no bo papa we are ware wire come o jaf ai edin agba na mbu yefu tu ye jafo who say they destroyed their husbands in the house enti unim awade bia na koshi bia is a throne sana me meka no enti you can't come from your throne and come to what me kwa asa enti me fa chemo kwa asante hen kodidi asante hen atem obi adi hini wo because ni throne no and untimi free eastern region and voter region so could di ohin bi atem sana warete eya hinie it is what to be free wo hinie mo ba ma hinie mo e be frame mi kun say ko o she ho jafo e brade but say no why eya wonu wa ma ho kwan wa bie kwan so when me sa kwan na to ho a obi emirem o ma ne kwan dia ne o ma ne kwan dia oba be say ade na ma sa wo so ombra no aba o ma na konya ti oba betena so na wa say ne ma ogu awade ne wie pe afa wo fe na wo hu ne biom oba sa akwa de atwa wada pai oni onya issue oba sa de atwa wada didi watem e de ya o moda ye fa chire obi wa be wie wusa na okosi akoye jimi o e me tu ne fo obi bestie sa we divorce ne yira manadam fo afa no nyese because qualities ni bibia opa bia wo yire ni o kan ni nyina no ye ka se na ni bro no opa kwan bia mo atwon onya atwon ho pe obi o so pe we kun o no yire no na bo ne ho yes na wo ye mistake trebi na down ho kakra wa abaka se ade ni kita wo se wo mpa fe o be da wa ha e o na wo se bestie we bestie omoji what down
Why smart oh? Minister, my master. What you? Why smart to get care? Bestie. It is a one you careful kakra. Oh, just say, ma worry when he on kakra. Ma worry no here. Ma would do for me or don't here. Make us all that the I'm a dead. Man, I'm so glad. Oh, Uber to me for me. Oh, no, sister, me met 2 pain off him near bedway. Can you cut the mess on me? Near bedway. Oh, sister. Some were to me page back when I be a yes, yeah, whoa. The same with the other 2. Oh, me no, me no. Once a mama. And ye are quite rose wabba. Yet the end near my pabaje. I worry the day they come on. We are the petit saying, what are you looking at the woody and cruma after rice? Send your donity. As a was in cruma, was in crumegu moso tro. See, I didn't crumedimo right. Yenim, but I know I ain't crumest too. But as a way in cruma did the apple, and I did the benku and quino. No one said good moso. My your dot and time. Poto, woman, crowd, come up. At the part of I knew bit to me. Oh, me too. Do I hear them which me? I knew bit to me, rather, Jimmy. Oh, don't know. Heaven, there is no love. Thank you. Although what you never knew question, because you'll be good. Madame, I'll be now with off wedding. When you would offer. Rabois, then first what did they would offer. Now, say, when you're boneda, Baba Bona Boninho, and you say, Bona Bonetta, Beggar tins. The body, Unya Bona Boneda, Baba Bona Boninho. So, oh, Baba Bona Bonijua, Honor Bones a bonnet, Abba. So, or Pachra say, yes, said, Diana, she nippanaze, nin like Bassa. But what George now would don't ruin Muno? Son, so take a matter. Let her not of a woman. A chair, daddy. 1 year, Mazipu crab a chow. No, pa. What did the wook woman in Trimayan, the say, or no, your henno? None a chair there now when you quite in this way, Gina, so I say, a boo gone side, no. Now, but we say, Cotiabi to say, go me. Ah, why you be bit troca? Go me. Dear Gray, the apple. What they do? Oh, dead, then why you be bit troca, prata, or beme be a humobo. I did Nisuban Bonnie now got to a goo. I be foul semi do Brian or baby at Tinibi. What's it then to my daddy to you? Meadow, my order for no, but I'm my wife. Eh, daddy, a very I don't know more draft no. I had dog ye best to me a pumu. Now, Pom Fanning Cock, baby, on me a cacunu cry for us. Cacocro. Ah, Obi one is Syria keke, and the boyfriend Jack and Nikun Jack. Obi Obeti, oh, Charlie, show from face, give me a smile. One na sister can come on, what to be tear quintus or Cramaya, or baby, I want them. And we are Jimmy Fun. And I did the warfare. What to me, Siawa Yere to say who made. What you do, who says you? Eh, Bremana. No be ba or cofano cran and papa and mammy and Nessa. And also, you're here for no. And Jimmy. Okay, over to me about 0534050199. And I say 0593406565. Aye, we bit me Tiana partner. I said the uncle June so win a hall. Your time now, so my phantom. Hello, Midafo. Hello, Papa. Oh, yeah, Joe, sir. But I said no more thing. And 1 year, KO, Mido. Madam, Obama energy. Oh, They say, Minkum Kugunum call for keke. Me were be more, no man, almost more hour. Into me, mamma catch and say,
nyame bo oba kwasia no me ma oba mo me kwasia oma me fa meni enkohu no nkofo keke na se me jimi mpo a nkofo no etumi edi n'echi oseda utumi kwatra baby oma woni ne kasa onti ensem wan ena madam for me ensa na ye pese wa madam ni otoso me ensa no hwese wo ku oba na odo oba no so pese owar no omatra 2 years o ena oba ni introduce ben papa peni bi man say any uncle but see for ne bi me ye bi me so nye sana sugar daddy odino obedino nanka adai sugar daddy oni kwate mo ba be wa na sugar daddy e che omo 200 million so mo fanye omo wele nti ba me ni so any uncle ya ntie me ya wali bi ya oba ise o page ma na uncle ne page no we fi aka na okokofo bia na okoma eche kwa na besti ba ko fe ka chenze hwe ka se ayom ne tudombo papa no odi kana ma wono ono odi ge no na nye ne anka enye ne bibia sugar daddy sisi ahun na adwa yen basa obefem ase sabre we say old films filmi esi kuma asi nyonko ase sa films na esi omu yi wo TV so ye be ye bo enyomo bi a ye daddy mu enyomo ne ade ya afutu no na se na ma ne mema ya ba no yidi su ade fi eni so mi modin program we hu ama ma sisi an bi bia sei ye quarter ne sei eno wo ye kra wa ba na danfo na o control fie e de bia mate kaso be di fufu a ni akoto choba fufu di abrel hallelujah ende ma chi fufu su di a o be tesa ba madam nka oba de nka fufu enna ye fufu na choba fufu oil udi a wo ye fufu sa body ani mu no wo ye fufu sa kaso o mompeni yadase eja yadase kosutie yen wate okay no wate hello midafo hello ubetimi afre on 0534050199 and 0593406565 ubetimi afre hello okay hello midafo yejo so ohima yo nana pacha yanko na mo juma ne yo wase ya dase nko mo na wo bobo si na senne mri ngo ba na okwa ware na so mo dan fa ba wote mu bia na se oto juma le adan fo mo so na ngesa na ho bo no so o primedia be se si benti onye di na won so chene ba ho dia se na wa o pese wa gugu that's why we're going to need the kind of say and mama maybe say I'm going to bring you I'm going to see my mobile no mo ni gi wala almost someone to show me okay because mama mzi ni me say obi aba wa kun na me betun dan so bi o fi o du ma me tin akoro mami subai come up on your so I so come in. Nana de we need size wate nana pacho we dey have me number another crew be pm wa ha mami why My no mind here papa enti nana de aya yenye wad na ye nana bomo de obuo what o se kana konyo te so be papa wa straw me send by life here nana bomo hello good evening. Good evening. That's all. Okay. Bakobi. Pacho mawa non koma me why? That's all. Bestie. Yeah, ka bestie. We can say Sunday, but now we the Ose? Sunday trim. This is where area. Ebisi wo mu area mu ahu. Easy, a plan to country, be seen any. Eh. I'm going to fair me, and I'm going to say, I'm going to casa or BT.
na guy no the girlfriend aba that for the best friend no one na kon na kana the boy no ko djuma na ne best na be show na ne gen na beda oh boy no kwa na amanfo fi so hu pesi na ne say boy ne kwa adwuma na boy na downfall bestie no abesha ono ne girl no abeda hey the more na am say first born in by oh anu nkoda abena wasan hase wato ne ko chen de bi mutu aduane ni ade sen be bi on ni pi de wasan ne nkoda hai ti no hono mo an pasande na no pabese na boy ne se boy so we bia makoma ne crack ne ban ge cransia nti e koye no me o frame na me du koye na sa boy we de on frame say be ko no wuti ti ma say sen na boy de action of course na the bonus so na msu minti wasep abra minti ba kon so ayede asem ti me koye na ba kon ti mu kire na chen say o so decision o take clear de ma guy no dan so pamo de na so wan de okay na boy no so ka chen say firi na ekro mo hu ni sunsun kura mpa na ontwem mo on mani fi ana boy no so ka chen say men ko pacho man say on to aduane man e de edi bi mi na ani ade no ni wo bestie no taduama na wudi ni yere Erade amanfo munti o ene de due ma boy na danfo ana na ofase so wa ko bu na danfo no ako wona sika na mse hu nhia wontwa so na makwan ne pattern ana wa de wajai bestie na kana ni kwenya ni esenyo ma bi sami wo ye ka no enkrofo kasi ye di agro fia bestie me adia me get because of any since man ba ko bi di kaka science ai the same mayina na ntinta mo nso me kasa yen ko fi na mo ko hu abusia fa na mo kwa next ya gane je na ekira ma ya ma je se forget no oni na ja ya wie no what's having breakfast me kan tro se me ni we jai o ni be ba so bi timi den ni andre ai ke se na go sia tam se de unya ya pe do pe so na just what for west kora to trim mema okay enti mo amane maame ne maame se on accept be na dia so na brabo ma je me so ne ban so ma kwan ne nti so me timbe me gwene no nti se sia no nya me ma do na me se ke me fa ma na ka sen se no ne ba ne ka se ba kwan se se me ma na bana ne ni beji ma ya ma okay yate ma me pese me sisi no ebi wo ho ananya oyere nti wo de fo ani to from na ye mpai bo why ati eda say ye ka bestie asem o nyonko amaje wo maboso chinchina nchan na una wotaduane ma nyonko die na nyonko odi wu ge odi wu yire na bestie fo no kwa bibi papa bi aso ni wo mo ho chinchina atwan hello obetimi a friend number 0534 050199 and 0593 406565. Hello. Good evening. Good evening. Me ba cho what to say? Patenya nado. Ya denya me ase. The same for you. Love no is na me pese me bo mi. O ka se aka o nyame na ma. Na mi ka se no ba na 17 years a. Wa jan ko na bu mi so akono. Okay. Pacho mi refi me ho kakra nti obetimi amaye. Run down na wa share ya se mi bia amaye. De enu fu de etwem but ni de edinyam sa ni manya ba so de si kan nti mi madam fu kan de sofo sofo e kan na te na mi chi o mu ye but ni he o mu na ntia na ye se ni di bi wo ka tre no ba na o si mi oni sofo no na ye sa yes ni me kan dia kra ye se mi de ma e bola ni sofo no be kan no be ti e fa adwunia this ko boni papa man ye ana ko bo ni sisters amane afi ni sisters ni sofo ni na be ba ko against me nti they say asem na mo kan dia anodi okay wo je go a ni anu e kan papa no so e mi do mo gbe bi nti say on ya tana so 16 years no na ya ta fan dream
so for ba ebem ni papa no eba no omo ahochiru na mom beta yentin na problem na start here on the come who sana sa that start in room sana e say bibia yate that's why ye ka bestie a medofo enye bestie sa adamfo nkwan wo cousin so be ye wadamfo se enu adamfo ne na mada ne lady baako a oka owoye hase o ka se ne cousin agi ni kun abrocho ne be ma na wo miensa ono ane cousin ni phone dum no de ni kun number friend no e se o kasa ko ne kasa kra na ne cousin ni gina chire waje ni kun be ma enso kitankola mi enso ntimi nya no because of again they send ne patrol low radio ni mame. Good evening. Good evening. The young couple Kiramupa. Amen. And then it says they are making a program within the neighbor. Okay. Yamuke dear. Miss Anna, Miss Mukunu. First, we are we sing now, one of my senior. A baby. Okay, madam forecasting, yes, sir. Yes, sir, Bannon, or Jean, or bedroom, and he was dying. I said, I will get the number stories, so my member of it. They say, oh, you. And I'm suffering too. Only you see, I say, first of but I'm a brown, the beer or someone, I call out the driving. You see, I'm near Papa, I have to say, adamfo and I wish it go back. Yeah, Papa no become be a na. Yeah, Papa no be. And your ban be and more that I said party. I just first of all I be cook party. Say when can be night after shade na kitchen. In this best Papa no tell me Papa pa. Ai, say somro onom ne ho, onom no. Ye kan nkofo kasa gro ne yedie. Shram papa. You couldn't tell the best player but to tell the best man cobosta. My yebian Beman did the answer or to me cover or continent stand here. The friends are on few. That friends are. I am more jump from Mukone mo yere no mo. But jump ye obia wo beba wo yere ni wukun hu bia. He Mude munim se so wukun di ukura wo so bompa ye di ejatale mo ho. Hwe mudi agrana. Obi oye beifo kakre wo kun sama hia no bi won so won se wukun hira bi wo boa no de boa oninti so penesa de bia ne yeso won beka so ye jimi fo no oba beka kire won mo na ajimie Yamisha. According to the Bible, minister waha mumienu na nyame adom munim nyame o say oyire eye o helpmate meboa enti oba adwuma ne be ma adwuma se fie be ya sumdue be mena boa wo yire because wo boa yire siniama empo na wo yire ye nkwa na hu se yesi niama wie me yire abre wo de blend niama ne man na ka to ba mi kodwale enu ye nyansafo no enagimifo no won na wotietie bestie na nka bi oboa no na wohoro ni no mi enu di amoye na ye mu ye biem wo buru yesu ebeja yesu a ebeja so ho oba ukombua wa onye jimifo se kra man mpo onye sa oboa na oba wa jimi na ni kumbua na ofa ne se wa jimi na wo hye oba bi na oboa na odo mo nyame nhira mema eboa wo mo yire no Father's Day mumu be koso ye tire ne tire etresi ni trasi o etresi ni trasi na nyame apagya bema bia wo boa wo yire wo so yire mu support wo yire nyame nhira wo no onye okese na nanfofuo ma na mode ni ehim ene ehim amen ka no krencho witimi fa wukun kwadro so ma kunya boy da je se wode edro gwadua mu amanadi eno kra na yemesofo Reverend Pastor Agnes Ekinsmensa besie asembia wone kada asembia wone kada etimu de monyere mo ho. Hello Good evening. Good evening mama. I just have to comfort with the city. Me pacho But the master okay akwaya baby na downfall obano okuru ne kuru na wo na minimum aba ana so ba ma no on share if you
And what was catching the young who passed there. Of a man and new crew no man. No friend. Not only security is some brand not on Monday. O kwajino. And I gave you so free. Oh, do you know man if I were job and my next no banning them. No. Why? Hi. Where the money is Yeah, someone. okay. It's about second year, no. My job and man, it's for banning them. I'm of the bandman in the money. You, what was said, I'm a folk, no. I had the young man, I've been needing the man of Mamutio. Omo mobo. Omo ye gala we. Special mistake. Wow, I see papa. And I made some little cruise dear. What do you mean, I'm a little cruise them? Nyame nhyira wo. Second, someone who cut or banana baby or be one man in solo. Please, I know quite a woman can look on a right. What say would be fair? Say, friends, so too. Money so fake. It's the answer of a 7 and white just for someone there. It's so Libyan and nam. It's made that in so every anima. It's what they are no corridor. Yeah, that's it, Mama. Yes, you fine. Thank you. Yeah, that's it. Ye nyamumu say tutu ye mfuni bifra. Na ye ho atoye. Hwe, mame kan tro wo de anyo obi de anyo. Wo the number ko se me koso na hwe. Me best in so na hwe. Best in so de hwe. What kidu? Onko ya dai. Sinkojiska mra no mundi. Sika. Na oji number no odi agi be ma no. Wajimia noto. Wajimia. Noto ho twen. On pesika no pe be ma na we kita wo na wo enso bo no waji. Hello, Midolfo. Good evening, Papa. Good evening. Me kasam program with you that really me first time. That's what tie yam pa oh. Yeah, te. Best asema mo ken yam maka masewi. Oh. Any who best there onya asem best. Obenya ka best you. Imagine it you can say many obey 5 years. 5 years na china me never wo ye. Our baby boy am no kwa no 2 years. Obey this so we no obenya best than food be or ban ho ono so wawo. A baby girl said the ono crab wawo star pepe. Maybe about my coach my baby on my wife e wo fi ni ade. If you are ye tie kura on work. Eh. I said me ana me ono me pay boys as many girls in as me promise them. Nti me na mo bi to me frame me what I say. I na me and my wife no na they are boys family girls frame. Ono ka say me woman say me womanizer. Oh, what be say? Nti onjai me. Wakoswa na ele wa yani ntema. Jeez. Now obedi di say ono san de ono no go mimi humanizer na sa de ono no go wo nimpo afi na oba na hwehwe manwu te ono kwa obi kunu no ne na go. Ono so ono na wo no krampo be man sa so wo yinu mu mizu. Oh. No you see oh krampo on wale no kra o wani po to today. Njafe no wonu no. Aye too late. Jene, o jeno wate. Oba pa okoya ati on me John bet any day so I think Me pacho open na sanfa wade minister we dey brem ginam sesi awa no ha ma me ginam minister ginam ma no we dey mpacho ginam mo ba no wate wagoye bebre agodi di nyomo bebre bra ko wani se wanka wanu ne hunso ana obon sama wunnim na yesin angel wunnim no pepe oba panyami shiramu why any program pa mo team nyami shiramu bye ayasemu say ye chance man mema hello Midolfo. Hello. Me pacho wo DLFM wate kasa. 0534 050199 0593 406565. Hello Midolfo. Hello.
Pancher Majo. Ya je so papa, o what to say? Pancher Radiadum. Pacho mo anoko. DLB, a Danasi, a Radishan, Amen. Amen. The capital, what comes from? Oh. Yes. Oh, phone no. Oh, for you. For men, yes, men, yes, oh, yes, sir. Okay, hello. Okay, hello. Pacho, good evening. Pacho, mo anu call me why? Me pacho I DLFM ni. Pacho de FSC. Pacho say, yantio. O say. So point. Oh. Me sure nyam koma ye di wa hawo ho. Okay, into the area. Why? Yeah, the number be better to why? Patrol say yentu nka crow. There may be an old Oh. Phone number need to dry. For money. For man on the uncle. Remember, try already. Hello, what yanka? Okay. 0244 01 88 14. Wenya, okay, bye. Hello, Medafo. Your network here, Hadri. Hello. Okay, wait, my friend was 0534 0501 99 0593 406565. Ubit me afraid. Hello, good evening. Good evening, no, middle to say. Hello. Pacho, good evening, it's saying. Hello, mommy. Pacho Kasani Enquiries. I mean, the poor Palapa. O say? Sini papa babe Palapa. Just done you. Baba in them about. The Obama family up of course. It's your papa. Network na edge me. Hello. Oh, hello. I mean, I'm say, my father Oba, many Iraq 31 years. Mammy, I bestie, Oba, only member base and 9 hours. We couldn't say, obey my way, and if you're in the Kunu. And what say, Mayre, Ama Mayre, there 1.5 years. You decline. Mammy be fee. But then I asked my America. Mammy, if you are brutally a buy it, my men are Mayre Aboso. What Jimmy Aboso? I might say Mayra could be bestie for ye cheap. I might say Mayre at Aquafa Bema. 80 say, no, or one, or Soya. Miss say, Meduma Ebasa. Now was sending 20 CDs. Or so I know I send 20 CDs. For Fremi, I mean, so now, Meneno and Toka.
fools. Mama ji say kami nyamu personal no makra. They be aya me say me ka frɛ Roma fada pa. Aka me timu be ba mo ho na asɛm a mo wo DLFM die. Papa e die adwuma kɛse ewi ɛna wa fa nipa mo ye nkurumufo. Na mo ye obey die. Opa ma wa 31 years. Eti answer program hello. Patrol meteo papa. O network ne na ha adwen. Oh, network papa Sanfra what? Hello. Hello. Good evening. Good evening. I was from Bastero. Mhm. Home. Okay. Yeah, that's it. Me patrol ma volume ne kosho. Okay. I mean, one of many bibia ekoba and say or a car dealer or garage na or the cars if Lagos eba na am robbers a Taiwan and say warrior win and nisika say no better na fee na janere ewo table store bi na dinamere or one year and kakranta kase okuni bema. Now, my brother, no, so no, or you entertain myself, you be a fan of people, they need the anyway. So you be a old party, I said, no, Bessie, I hear Crampono. I didn't let over Sabbath talk. The man of your customers said, now, Mbana areas, no, almost cushion, I'm not going to my brand here, say, a version of bra, a version kuno, and buy one or a navy, or a girl, or a girl, or a girl. Na ya yeki na me bra no ma ne bag so for so kwa kra okoni nda for kudu blue sende store na me bra no fi ho no the store no akula se akula se because of oba no in down for eti in down for no eti me say ene nipa mpeni ne aye wo ntin fo ho nto bi aso me say in some way the same thing sana my colleagues or your driver ni yen tradition na me say kan ko yen de yen tradition ama en kwa say yetimi ware ni enu ni asa you know my colleague e ware na ba no ko frudia oh one no ho na aso la be ware oba ba kwa kan you say oba na first wife no na down for abeka is a kunu ba be ware aka wo mempene enisi obama ne ko no hono na obana tam obuno da bo be makanu so we kunu aka ebe ko ejuma edisi ka be bre chokman be bre me na umba no was ene no member wo bio sasa nde wa ware fufuru no na sister no kudibli sende sekuni no ono se se na wari go atenchen yo be kodi sekunu wa confirm 25 his mama ko pacho mo ono se se otina wari ase ya te wate papa ya da se wate ya mi shira wo so obi okra sondem na akofa danfu na woni wo ku am ko ba no ka senya ne ono nkwa na ndi sija ono nkwa na onya bi ana ene ge we hwe ukun asole ene eda na ma miemia ne tui ene mumie no de ntimo ntetem ntam obi mehyem we by force me pacho mo bi amfre number na ye de tu dwa ne sisi am pacho ye adwuma ye wi a wate ye sere mo a ye ne mo a why hello pacho good evening me ko di masama bio yo brako bi yenko pacho ye man te ne bandistan ye gwe
dwe e ma na so ya ya ba ye dwe ana ahomaso ye ni mu na na ebo enina ese obere ma bo ba eso be ma yekintinto na woni mo mo ka sa ne ma no aya de ba ko na fofo na se wo mo abaifo wo mo mpa de pa ana ma me ba ko ne kan no esenza minister ai ejimifo no wa jimi tintinto o wa nso bi do bi a wo se eye jimie ene kan bio ma nti wono ndofoti na wo yibibi na so na bona na aye dai uncle mi bi se o se nipa no ntika ne dofo na abo ne so akono so ye tintinto dabida wa nya bi enti obi de ye ne ya sekuro obi nko so ye ne ya obi hu ba eye ne ya papa nti mema nse fancy tin se ye dofo ye bibi ani bibi a be ja nkola no dware wo mu nya dade oba bre esa ade anajo ntimi ni kote na aka ne si bibi ni a wo yiri si nyoma no aboa no wo ye me say sometimes things make us na me ne se and then the solution na na se le pia then ede enu nti wo ye jimifo wo si nyama wo si ni ma but ade a na o ma ne nko ho ye bia no panty and ye down don penny sande and then I'm ase oh wuti ase so hu because about critical crowd o sin na wro normal it do sometimes it do on my or about times me guy out me friend that be ade man because it dey my man even just say me you na obenyampo obi pebi mpo you sad you need me to me pardon for if you speak my morning when you madam for that be me kun cross in the ninja expensive me so sana ono so speak the morning nye na down for nti minister kwa do say the you me see your ba me ne tie that be na quite na me so nya me nti na unia no aya akoso seed man oyodi for obem oboa ne yire no kuremu do ne yire oba ne eye de nkuro odi nkunimu abrabo modi yi emema no ya ni college ni na na mpese nka mema no fem wo obi anka ya odi ni besties zutimi free na akwan mo so nka kleni ni free wa kwa e nwura o e nwura awe no ba papa free simple the bestie no on one I say bibia oyo pronsam oyo de Satan mame obin twaso yada se na bestie na bi ehu ba ko pa ne maami pani a wote asonde maami pani ote nantem maami pani a akwala wo start wale na wo fa mama ase wo abaya no wo wale na wo fa maami o maami wo fie no afọ bi wo ere mu bestie ene ukun aya hwe ni ye na se mehu so nipa smesi sresre kire no mi kesu ukun adwen kura ni ho uko ka ya ukun se ge kura so sresre kire me kwatwe ne mpra be me bia no wo de ma na woni o hello yes mi chiao yo ya fe me fie sugar e for say Pacho say Francis okay Francis Enquiries Dabio enti ne ka se wonnua bi ye wonnua danfo obetima ji ukun se wo hu eno so ye bestie se wa mo kwan abehim to mo ye bestie ni ye du ukun ani mu twi fom ye do yire ani mu twi fom aw die Tirinkwa watin kaze se ki yesu ma o afrimu o so mu di yo mpacho wate ebuja fo ne ejimi fo no to mvo won fo wo mo no mo se nyansa de ni ejimi enti wu nyansa sem na aka na ejimi ma
Yɛne nyame bɛyɛ adwuma yɛ mo aka wɔ asɛm ɔse ɛnyɛ nyame kɛbi to no hwɛ da bia asɛm bi a meka sɛ ɔyere nsa sɛ ɔku nsa sɛ ɔpatena nsa mommɔ mpayɛ sɛ nyɔnko bi ofiri baabi ɛbɛwura busuam de asɛm aba no ɔsoro gya water of fire ɛnkyekyere medeɛ hɛ ɛnsi ne hwene na ɔnya yɛfrɛ ne sɛ kata me de akyɛ na asthma kata de sɛ wokɔtɔ aduro bi ɛbɛkɔ hello midofo Hello. Good evening ho te sɛ Yamiadu na ho sɛ. yɛda ase yɛ ho yɛ Church here has yɛgye so Damias. So me so come a cancer. Bano ada wa ye na ye. So we kunta. Na wa fa wait. Na wa kafa ba ma fofo. Ni na ti na si a we kun so ahwe. Ada ye na ye. The man will be there with that. Na ba ma no so. Da ma no so. Also far. Also wine wa akafa wo abafofo na nkwala gu also kaka na ka sag no wonja na nye kula yɛda ase ne wafutu agya bibia bɛyɛ bɔkɔ ate achu mate yɛda ase ele ma pibia na mpa yate bye medafo ho te sɛ acho me ho ye okay yɛnkɔ ɛbɛma na mekia munya yɛgye wo so obi a ho ye adoma hu mɔbɔ ne ahwe yie adepa Papa, obi a ho ye bia go. yo ebi so to mi sa so bibi ana mete na madam fo me yere ko fa adam fo no mo ba fie be didi mo ba mi fie e be bibia so ba na ni kuru nya asem a me me yere ena ne ya kama ya ka mo bom na we na ni fie ra ne ba ne ba eyere ne ba ni tu kwan eno ja de gere na oko na oba na nyam na mi preja oba na de ne call hospital okay ama ne call wo ye yi ba fi no ba no ehie blue eno ba ka kire me na so ne yenko drugstore yenko to dru na me yere adamfo na oni ne kuru nya asem o mo de baba me kama no hu ye se ye kwa to dru ana ba ka kire me yere se na me fi ra ne ba ne yere no aw fresh me yere adamfo no e ba ka kire me yere se o hu se me ne mi fi ra e ba ne yere ne na nti me ne mi fi ra ne yere ba no e twempna okay me yere so mo biati ne sorry e ma akwala no kwa no o mo se akwala ne ye me ba na e wo mo na me ne oba no entom tete me akwala me ne oba no entom tete me ne me yere entom tete anche na sa na danfo no ni kunu yare be ball no yare be ball won timi anso ba na be ma ni wuye otit be ma ni sa ma be ma ni wuye ene be ma ni fia no ni timu be ma ni ema abegi fie ni yisi onam wa basisa yes ade bi wo ha yemfa nyobi
ana unim ni obom pa ya na dwo na unim obi nsem o kana na dwo Efya nti sa wo kasa be steady about 2 o'clock the bomb ya kusi 4 o'clock aya ka yenwom nti se me no benya obone na ne kan o se menya obone na ye mbone a bone beto sa pepepe nti sa bone no ne to ma no ene wa ba sisa obebo me firu ne ba ne yere no ene me no mu nyina ne te fie baako ye bon komo di ya me yere di oko na me ama me foforo ama no ba foforo nso wo fie ho oko me yere oko no osisa me dem nyina me ne te dem mi pie ko adwuma ba ya me dem we have powerful women like that nene anyamo de koye me woni mienu so before from ba fa one so that say in via city yes owi of one sano wa show dear ya da se sakode ye chia ma fosia ne obia wate ya me shira ma pa moye ya da se daddy Lumba so daddy die makoma wonu ho obia do papa we yo nti beshia ya da se memenda na o chere birthday hey ayaka happy Father's Day sakode me ma wansa na ayira ma fosia me duka me dance okay bye oh sorry sakode you be a show ben na be ya won so we one of the loyal colleagues shen baby adana se ma me why dana se abusia for yede mbesi ya o ahaya ne yede mo pem yede mo epem enti enkomodie bai ena se say yede to ye last yensem ben ne yeka minister dia na be ka kire busia for ya yeka ne say obi a wanya oberema obi a wanya kunu tino no nko aho na me wuni amo hwehwe so wo kunu bi na kwan bia so pefofo dia bata ho ukudi o de no me na eba wo so nya isa de no na tino wo kunu no ho sania ne berema tibia sania otse no sie no obeye kama de amawo na mama ware nya ni kan na nye akono nso janom ene yenkunu num nyina nso ye ma mo happy Father's Day in advance. Thank you domo and mama nkanjo so nyame ya adoma Tuesday eba 18th me birthday and next Tuesday we ba me show so na homa mama mitima nya me da free counseling session me dai off and you be chia o so mama mitima nya me da me birthday asasi so no na hu hia me minister nu twam no anka me dia na me no ye tin ton time minister no minister hallelujah so na ni ya tie evergreen pachoma me last way okay oh but I was okay to say wo make ka chen krofo kunu ma bua wo ne wo mudi na wo ni obi yire nya sem na say obi di ni yire cha o so o medi wachi ada wajimi when we chinti oyejimi for na wo nyansani aka be kan kwa asem say wan fa jim fa mo mbako fa ma wo mo evergreen fa mo mo ne enko yo ebusuafo enne me so maseba kwa me di twato Matthew chapter 10 verse 16 Yesu kan asem bi wo ho say me soma mo te se enwan mpateku ntam mma ye ni na ho te se aboa owo enti se wo ware a mesrew ma we ni na ho te se aboa owo me entertain any third party bia wa ware ni mu esan se sa third party no gyan owo no yes na wan hwe yi a obegu awade no okay ogu awade no so obefa awade no enti masemba kwa me di jamo eno no ma we ni na ho na eso waware no mudi so muyi so muden na me ma ejanu mu nyina happy Father's Day. Okay. Onyankopon hira wo nyina na onto omo nkwane mu. Amen.
Amen. Ahaya DLFM 106.9 middle for Jumedi your funny semi modern ukia debia ye de bro ye besomo a free 9 o'clock to 11:30 middle for one paya kaye if you say you I have yon ye midin any Efya sugar I the obetima ye say wo share ya na wutie ye wentimi mfitiase a obetima kwa Facebook DLFM 106.9 na wakwa share obekọ bo somi muden na o de ne data ka ho ana pa somi muden na obetima hwe ye programs bebre go obetima hwe obekọ Instagram and also bo somi muden obetima hwe ukọ baby a TikTok ukọ YouTube somi muden obetima hwe me don for no kram pese me kama wote ase ne se odo enye bibi keke o odo te sa hwehwe o hwemi amehwe obi asem ba kwa de bia me kan se bebre baba kwa mbita ne se said the wood dog partner so wo partner ne se odo wo sa akwani beje ana wo do be na wo kita wo no odo fo bi wo do be nua bi na wo kita wo no se ne wo do bi die no se ye do ne sa ebe wo de se nya wo de dia ene me do so se ne wo do entiatia wo yere men kasa nkyere wukun enyina nipa ni mu kun anim tia na obi amfo ikun anim anya rag woye ne sa ene adepa na de ma fa ma wa mo oye jime fo obi baje no eno nti no kre do no donsu be ma wo boa wo yera onya boni o bema wodo ne yere so ne yere so boa ne yere no nim ne yere weak point no fa ne yere weak point edo ne mo na asumdue befie no de bia wodi ye ne sika asem kosro enem kokora bebre wo kromu amtima ntasase because ne um treating crofoma enu nti no oba bi se wo unya dansi a ubeja minti ne oba handan aka ho ema ikita mema sekosua ye no amo ne yatokromo aya ma wukun ni wutwe eya ma yiri new quarter na odode edo ede eba green festival edo nede uni odode die ni shame you ahani edu besi medafo ye din ni Efya sugar many adepa the counselor student I was say ni birthday ye 18th a Tuesday coming week. Anna Tuesday be ya. Mama na fili momo was I didn't use a free counseling did ye. Bele tin tanto and your friend and person no kasa send momo before you talk. Serious because a counseling session. And I made up for a yati when you nyam ukundin da woso. Unsu din da we yere so. Intima kokohia ka bia mfom anim enye fom aha ye DLFM me de obesi me da ase ai me da